وقتی زانین اف دمکه به استخبارات ترکیه دولت ترکیه به باجر وکی سلیمانیه شهرکی باشور کردستانه زخت لسر مدکه تهدید لسر مدکه و او تری ناکد ایدی ایریشین چکداری لهمبری حوال مدینید و چارچوبه دا امجی وکی سیاست مدارن باکور سالان نوا سیاست دامجی گرتی ام وان ایریشان ما پیشتر جگوتو هم قبول نکن هم برای و مهنک ریزه چالاکی دانه دست بکرن ما جوین چاپمنی کرن و امی سازین لیرجی یک هفدیتن وان را چکن ایرو ام هاتن ام اصابه داری یوانه نه ما چون لیره هفدیتن پیکانین ما تکیلدار نیت لیره را گوتن ام فرم یوانه یک هرجمه فرم یوانه هنه ام لیره استاتیوم یا ملتجیتی دانه هوجه او یوان هم عالی تندرستی هم عالی آبوری هم عالی اولکاری عالی کاریا ما بکه اما وی داره بن وکی فرمان وکی ملتجی آدمینن بس ناتوانن ما بپارزن نشینه ما بپارزن اندام ما زخت لیت سرته نکرن تخل لیت تکرن ام چون موان را هفدیتن کرن دبیجن ام وی به ناوان داخرا باخون تیکلیه لگل ترکیه دانن امی هشیاریا ترکیه بکن و طالب آمجی یا یکم سرکه اوه بو ما گوت ام اندام وانا فرم مهنه ام لیر ملتجینه هون مجبورن اولکاریا ما پاراستنا ما وی داره بکن وی چرچوه دا ما هفدیتنه که وان را کرد ام باورن او جیوه ایروشون دا لسر وی مجار راوستن و هفدیتن المجیوه دوام بن اما وان هفدیتنان جور به جور زیادتر جی پیک بینن ام دیسا وی داره ایریشین ترکیه شرمزار دکن و ام تهدیدت وان تهداری وان وان زخت لسر ما ام قبول ناکن ما پیشتر جی باکور جی قبول نکنه ام لیره جی قبول ناکن وقتی زانین دمه که دولت داگیرکر دولت ترکیه میتا به دست میتا خو ریش حواله مده که حواله که ما بریندار کردن حواله که ما شهید کردن سر ما همیان تهدید هست همون روز لسر مالبات ما لسر زارو که ما دگریان ما تهدید تکن دبیجن گره که هن سیخوری بکن دبیجن گره که هن در حق رخصتن دا آگاهی بدن اگر مالبات و زارو که و لیرانه دستی ما درجه دستی ما دیگه هر جهی اما ضرر بدن و جبر و جمع سردان نتایو یک بو نکر نتایو یک بو پیوست ماف ما به پاریزه بانگوازی ما جبو نتایو یک بو نه با استا جوری خودی پنابر در که و خودی آواران در که و با ایریش سر منه تکرینه بانگوازی ما دیسا آسای شهری ما کردستان ایجا پیوست ری ندانه داگیرکرین ترکیه بین ایره تقام بکن ایریش ما بکن ام و شرمزار دکن روشت کن ام قبول نکن حتی داوی جامعه برخوادان آخا بمشین. Ben de Türkiye'de daha önce 15 yıllık siyaset yürütmüş bir Kürt kadını olarak yaklaşık 8 yıldır Süleymaniye'deyim. Bu 8 yıl içerisinde bugüne kadar Türkiye Devleti sadece ailelere giderek işte baskı uygulayarak nerededir? Bir devlet bu kadar basit, bu kadar pasif, bu kadar şeyse yapılacak en iyi şey onlara karşılık verebileceğimiz mücadelemizi yükseltmektir. Yani bu konuda aslında burada ben devlete direkt mesaj vermek istiyorum. Bizi arıyorlar ya işte çocuğumuzla, işimizle, eşimizle, dostumuzla tehdit ediyorlar. Komik bir durumdalar. Yani bu mücadeleye binlerce, milyonlarca insan dahil olmuş. Bugüne kadar korkuyu aşan bir halk hangisidir denilse bile dünya da biliyor ki Kürtlerdir. Hele ki bu noktada mücadele, onur ve şeref söz konusuysa ölümüne direnmeyi o kadar bileylendik ki çünkü karşımızdaki düşman kahpedir yani.
arkamızdan vurarak, çocuklarla bizi tehdit ederek, ekonomik santajlar yaparak bizi dize getirmeye çalıştığını sanıyor. Ama bu konuda devletin küçüklüğü, devletin buradaki halk için olan devletleri de görüyoruz. Halkı için olan devletleri de görüyoruz. Ama Türkiye devleti zaten Kürt meselesiyle ilgili kendi var yani olmayan bir düşmanı bile kendisi yaratabilecek bir paranoyak düzeyde yöneticilerle doludur. Bunun başını Erdoğan çekiyor. Birkaç yıl önce Süleymaniye'yi işte terör yuvası yaptılar, şudur budur. Ondan sonra gelişen saldırılar, ondan sonra gelişen bu tehditler, santajlar bizi dize getireceğini sanıyor. Bu konuda verebileceğim mesaj şudur aslında. Biz Kürdistan'dayız yani. Onun unuttuğu bir şey var. Biz Kürdistan'dayız, yurdumuzdayız. Burası da bizim yurdumuz. Ben kendimi penaber olarak görmüyorum. Neden görmüyorum? Burası da benim toprağımdır. Bunu bölenler utansın. Bu yöneticilere söyleyeceğim şey şudur. Bizi birleştirsinler. Yani Yekitya Kürt. Kürt ulusal mücadelenin birliği bizim için önemlidir. Biz bunun için mücadelemize devam edeceğiz. Ne tehditler, ne santajlar bizi yıldıramayacak. Ev nezi di sal li ser me, serhevalê me gelek zixtene, zixtê Mîta Türk. Bi ve girê dayî malbatê me, wekem bêjin birê me hatin tehdît kirin. Em dixwazin berê vî neh mehberê li me geriyan. Me got kînin got Mîta Türkiye'nin men projekî dayî pêşiya xwe. Ev proje me em li hemû kesa digerin ji me re alîkar bin. Me got yani alîkarî çi ye? Got ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd. Me va tişt me got eger mijar pirsgirêka Kurdê muxatabên me li parlamentoyê di meclîsê danin hûn kanin bi wan re nîqaş bikin li ser noqteyê çareseriyê. Gav biavêtin em hay amedenin. Em ê ji bên welatê xwe, bên gundê xwe. Lê belê ji me re ev gotin na. Ev ne çareserî. Asas pirsgirêkê me bu re gerin çareserî bikin. Çima bi me re muxatabê me henin got na hûn ji me re alîkar bin. Alîkarî çi ye? Ji me re mîtîtî bikin, em bêjin noxurtî bikin, sîxurtî bikin. Ser vê em jî zixt kirin. Lê bes demek berfere li me geriyan dûra me telefonê xwe ew daxuyanî peyamê wan astên kirin. Rastî em eciz bûn. Hîn dem li malbatê me digerin, encamek negirtin, li vir êrîş bûn, weke hûn jî zanin, li ser heval Firat, hevalê me hat yani rastî kuştin, heval şexsekî hebû, hevalê me tiştek bê nat, ana tenduristiyayî baş, hevalek me jî hat şehîd kirin. Astengî li vir jeyî, daxwazê me ev astengî ji holê rawin, bên nîqaş kirin. Him Parlamentoya Başûrê Kurdistanê û him jî li Silêmanê daxwazê me evin demirdest pêşiya van bûyera bên girtin û milê ewlehiyê da, milê parastinê da jî em siyasetmedaran hemû hevalê me hatin vir ji siyasî hatin vir.